روزنامه کردستان کوج عالیه کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و تیدر به هجمارا خواه یا 579 هاتا چاپ کرن. جمجارن و هجماره ده روزنامه کردستان ده. بیر آنینا سالواگر 39 یا باوین بارزانی ده روپلا یکم ده جه خودگره. ده روپلا دوم ده. داخویانیا پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لسر بیر آنینا سالواگر ششم یا ترور کرنا پاکروان نصرالدین برهک بلاف کریه و بحثا خباتو جانا شهید گوتنو هلوستا راست باوعلا هاتیه کرن. دبن سرناوا انجمنان اجتماعیه کرد و آستانگین مزن ین چارەسەریە لە پێشیا وێ divê قوناغê de û çawaniya rûbirûkirina bûyerên bilez li ser asta Kurdî bêtevahî di raporteka nivîskarê Kurd Zidîn Melle di rûpela siyan de hatiye belavkirin û têde nerînên her sê serkirda û siyasetmedarên Kurd Muhammed İsmail, Faysal Yusuf û Muhammed Ali İbrahim hatiye belavkirin. Di rûpela çaran de gotarek jê nivîskarê Kurd Farûq Hacî Mustafa bi navê Efrîn di çavên Kurd, Sûrî û dîrokê de hatiye belavkirin. هەروەها هەژمارێک دەوڵەمەند و هەماڕەنگ ji bûyer û çalakî û gotarên siyasî û civakî û rewşenbîrî dê rûpelên din de hatina belavkirin. Rojnameya Kurdistan nîvmihaneya siyasî, civakî û rewşenbîrî ye û ji 16 rûpelan pêk tê.